Pozdrav svima! Danas otvaramo Minecraft nano metal figuru od onih koji mogu da se dobiju. Steve, Alex, Creeper, Skeleton, pripitomljeni, kaže ovdje žuti vuk, ali je po svemu sudeći ovo sivi, zombi sa bundevom na glavi, beba pečurka, zombi koji je enchantovan, sa enchantovanim, zombi u enchantovanom armoru, axolotl, orange sheep, panda i imaju dva misteriozna. Tako da sad ćemo da vidimo. Po obliku ovako, rekla bih da je ovca, ali sada ćemo da vidimo. Dolazi u papiriću i ovca. Evo je ovčica. Inače u kolekciji nemam ovu ovcu, tako da super. Pozdrav!